Ah, ikaw may naman sa penen po Dr.Seilen Haokip, Spokesperson KNO. Tu nila apat man tamta the bridge tenen pia mi pite buin apat pat cha sulap pi dinga na pat man tamta nen pi zin naman sa penen. Na chung akipatu kain sein seitam lovin question na lut pai len. Okay, enge. Ala chiwaki say to gazet sin yung statement na so go to yung so na koi yung so ya uso takat jo say dan bo jo phrasing jo jet di jo civil society lang hon an say wa jo hele chi formation as a pan lo de ti yeng ya na thu la kisu lo ya jo chi mama jo long thu a jo a government ka ma pe lu hi ya jo thu su takat aya akisay dan jo government promise na jo kapan deal le hichi hinay bol pi ngai ka demand pa so na commitment written commitment nei pi ngai iti jo ala chu government na commitment je pi wa hi le demand government na jo panding the condition which are fulfill lo la pan loading the third so na I suppose you meet peach and a hat him lo ham long from Kisota nacho. Do you not send on a say, Jamasa to signature Yalawa SD Kitakiso Yang here? I said to me bankat and signature ya poeti watch letter head na hunky sema signature o ma hunky ta do ta na. That me piangson het chain tan take a tia. I Chamlama saying at you. It's a formation of government here. Ho demand compromise bola accepting. Koi macam lo pi akipat na kichai guess. Anel pena asisen ako na kichai kina. Koi macam nom lo pi jo. Ahin government and formation to constitution dong zuya jo abol te te ngai jo. The constitution dong zuya he PR he extendable dile ni we ki bol te ya athum we na pa he condition ni nga extend ki bol dile constitution dung ju ya chu emergency government declare bolding ani natural election commission of India and thula la phahen election ki bol thei loading a hi til siteni chu conditions la chun PR extend bol thei al emergency to government declare dingal chun parliament apo do ding lok sabha rajya sabha na apo do nga ya al abedo le Home Minister Panana seizing kat. Peace o mangaya ti ko peace amon say ko kikap to no umlo de ti hicho. Al kikap to na chu PR so nga chu amasanga to te nga chu umlo sa pangam do na. I chu government in yung thula la patai ji chen formation of government chu man ti ya. Aya hiche say to kona chu saitul incident he wa. Commando ho jani da thumlang lu no wa saitul kho ama ho gam hilo hinglang saitul ko pina o ablu wa maharajmen ho yang mere pai bi hot ki tho wa a bunker ho yang su sit pe wa maharajmen ho chadal do wa commando ho lu de kate ala tu ayong piarum pe na hiti tabang thu cha su the a hele chul Manipur government ki tichu 3rd May 2023 ako nang somehow siya paitola ko na idol wa Manipur ako na ipod hota cho he somehow gam cho Manipur cho kanglei pa paitol he kate thinglang somehow gam lo cho amo gam ako na idol wa thinglang gam mo sot ta don lo en ko chu tu a he ikisit dimo hota cho na mi dang chu kampa angai cha du sen pod jong le a principal as Manipur da hatawe Manipur ako na a not otawe ki akil mahta ala tuna su kum khat wa na laya sitting a popular government sim ding chu henge central government na ball de do cha ki ball de ya ball wal chen government and constitution dan cha su ke i di chu chwa cha ball di wa le ho chu ipan di wa political demand pa chu commitment e pulbo kum khat sunga chu
kum phat sung chi term ki sai masanga cho ho demand che pe diu le pangu venge ki ti cho kum phat sung ai demand no tu assembly term ki sai sung ai pe lo diu le ki pang kon te ki ti cho chi black and white clear cho chi chu mi pi confuse in a dingum lo a confuse a he what cha ma doctor tam ta mo na anop nop se ho a dia thu ko ho any het palo yang am hana het sadan wa su sadana hin so jo gu chu thu su bo ya jo gu mi pi confuse bol chu ki chi cha na chu lung thu a pi a hong ki su ho bang alo la ke si go to in answer ho chu la ki chi cha chen chu mi pi boy na dum lo pi chu well say ki le ko manoi se ne lo wa mi pi o ti the lo pi chu whatsapp ma khat khat an su ho individual opinion na so ya freedom of speech am le ya it's often ngai lut je ko sa je aso na chu ai ba aung ki so idan hui vet le mi confused na thei ta e on ki confuse so thei te ma sei di na a ho hi le thu ki chi pa chu tu chu formation government a he long su pa chu hita date 30 na meeting chu ya chewa he newspaper ang so do ta national newspaper tam ta na vet wa e ho din mon ki che ta I spell out pe ta chu e ho mi ma chun whatsapp ba adunga ba ya interpretable le me pi boy ya na long thu meeting a ki sei chula national media coverage a hung do chu black and white a ki che ne chu chi a he a principal a thu a sei dinga he whatsapp he ha ba loading official hung ki so national media yang MHS statement ham alo e hon issue ho hele thu kha national media na bang bang le ade dia ki so chi I vet to ding hi tu some example cha la lung thu letter nang ki so chu khat chi to ki sa ya resolution dung zu ya national media on uncover up si te ni issue to al chul plus ta chu na a ki chi cho chu ta san de ya WhatsApp khat khat in individual opinion unsolved so individual opinion chu cho chu final authority ki sei the lo bi chu cái xây nông bên chỉ cho tập bằng ở chân mi pi long he à su liên lạc là cái hệ na chỉ à chỉ idin mono chu koi ma pem lo pi chu idman wa ko na MLA hele CSO hele SO hele individual ayong chu cái pui à ching thei responsible ta thil so chu koi ma boy lo pi chu à cham chama koi ham ke lo in so chi ho hin bo ama ho klelu ya chu a klelu na pa chon so lo mi a klelu chu klelu cha do chu na cha chu chong lo ma se dinga chu government formation a he koi ma cha e ho community a ko na civil society le MLA le SO le koi ma chan funding nom lo pi chu ai long tu mi tinga chu kapan diu le ka demand pa chu tu assembly se se ki chai masang in nei fulfill pe wen chu commitment nei pe wa he le panguwingi ti hi chu na lai chun chu nga ta te adang ipi sei di ma chilaya chuna sir hicha chu e ho dinga chu alam kai ho hen lang mi pi hen lang koi aching a thim angol kisan ge aniaw pen kisan ge in jong Manipur government sim na chun EMLA ho chu zaw da le ti cha dei dan a hin na ai le chu hi ba chi a sao da diu chu e khat ka demand nei fulfill pe lo ke jaw de tu ti lo ke jaw lo de la ta khat chan la ai chi ka chu jaw ta chu na point ni ki si mu ti nei chu ama government ni pi ge lam ti jong chu head do thina dinga chu stand la lung thu chuna la ti nei chu na sir e chi chu mi pi hin mi pi hin a head team lo din a chu ba mi pi na thim lo chu CSO na sei to lung thu na sei chu ta khat chu CSO na sei chu amo view chu apon do ya lung thu na phon pa chu la government ki sai ha ki ho na ka kapan lo diu a hin kapan diu wa le chi nei bol pi diu til chun a condition chu ki sei chu mi pi sei to chun CSO sei ki he nei ma cham lo pi chu lai chu explain ka bol ma sa ya na to chu
mi pi abang khat nen ti tale han nge tak san the lo le apprehension khat ki chi pham ti le he to banga chun commitment ei bol jong le government chun ei khep ki the yu he ti jong chu ki na hin na sar hi chi ka chun nang ma experience tung zu ya I to banga commitment ei bol pi wa le I to bang chu hiding ham ti pa jong chu nei ga hil chin kin no Atua chu nang le ke chu milam kisim ta te commitment nei pun kiti hanlang hila government en anong la commitment na pom hi le ti chu speculation chu le chi ya chu ipanda yeng du ham direct ngai panda wa hila ipanda di wal chun constitution issue ke lo du la chun MLA ki resign le the chu ki resign lo wa constitution dung zia ke wa kapan lo di hetil azi chu om lo wal chun am ho chu ikat constitution su ke hikit di chu ke chun kapan lo di heti chu am member lo bi chu eso no kapan lo di heti chu member ki lo bi chu member chun hita chu sei te lo chu tan member no ya chun na da no ya chu MLA ya kapan lo di te azi chu pi a hele am ho mo lo wa government yo chu mo la mo boi lo chu kamo pan lo di heti a resign on ki bol lo wa om la chun amo mo di chu atwa chu ki resign di yang chu ngai lo ai chu government formation akiti wang ja form lo di mang kelo lai chu confirmation lo lai pi chu hain bol ta di pa la chun e ho den mun chu lung ta ki sei ta chu la zinga form di la tu na meeting nei wa hele ki ho commitment chu nei pe di na ma ti le pang di nei pe lo di wa le apan da wa le amo di wa chu na boi lo chu ke civil society adang chun pan lo de ti chu sei the lo chu a member dinga chu sei the lo chu ka pan lo de te la ji pe ngai amo lo ngai as constitution dong ja chu dan dong ja ka de manu he che hin chi ni pe lo de wala ka pan lo de ke ti hin na pe po wing ta pan da lo chu na thing ki ta chu na commitment ka pe de ta na pan wa la nong le anong chon le chu nang le ken iti sei the ding cha nung le chu nung chon kha win te ti ya chu ipan da yeng le chu ni thei lo chu commitment pe wa ipan amon fulfill lo al amon mo chu he chi mo chance chu da hen ti je a chu kata san poita ipan da yeng lo chu he chi position chu la de wa le ke het sana chu resign ki bol tai lo wa chu lo chu thei lo chỉ thu hong clear na answer to cho nang ma experience tung zu ya ki resign lo pa le MLA ho din mun pa MLA che chu hi zong le chun nang ma experience tung zu ya ama hon to bangai pan la le wi thei ding hi ti khat chu to bangai pan lo le wi ti ding ti khat nang man nam mu do la chu mi pin a het thiam the na ding a ji pi na sei be thi mun tun e khat commitment nei pe wal ka pan di ti ta chu na tu assembly ki chai ka apang ta we apan di wa yong le understood ki phallo helding chu amo hoi phaya che lo diu online abu pang diu or taking online hiding chule e khat assembly a che lo diu online heading ai le term ki chai ma sanga bol lo le ti le chen kum kha sunga cho che che wa thai anam kha pui avet wa tu nong a commitment pong lo tu le ki resign le ta lo pa le chen na gapan pa chu e hon commitment nei pe un ti a gentleman's agreement ta te chwa chu nu wa ipang ta we ipan wa le voice ni cho government a chu ipan lo voice ki nei te lo chu I thu chu henga he chu eso chu government of India to ke chu apanuwa government yang alung thaya a commitment pe a panuwa a chi chi le changma jo le chibang he government akita apoi tu le chipalo chun hai ta ta le mo ta lo bi sla tu ti le akipa na ko na chu anjolo commitment bol bo de ti a panda yeng ju chapang tu lo na constitutional legitimate mi pi thalenga MLA chu
hi position la ding chu hi thei lo kha mai chu chapan to wa la chu to chu sir lung thu adin mun a standpoint pen chu kapan thelo di hi ka thu mu UT chu nei pi lo di wa le ti to bang a he ti chu na shortcut na sei dinga chu lo wa hi simple ya he term ma chu chu ti to bang hello a hi hi chu cha chu ki se he chu chỉ chơi là a clear ta answer chỉ chung thua chứ mi pi anangai hon jong ayat thim ta diu kata sanen ai le chỉ chu popular government manipura government ki sim do ding chung chang thua hin to khain do ki nom chu talks lam kai chu so group a hin tu ma sang jong chun ek misra ahongin hoi lai lai a ki ho na aza bun tawang ban ti ho jong thu thang news media ho a ki mu hin chi ep development tu chu mi ting chu lung thu som la thum hele som la lia chu guwahati ma chu ki mu ya na chu wa chu political dialogue hello pi chu ground issue ho ki se hi ya le lung thu mi ting ki chai ya chu thu ong chu ka se na chu ka se u che le ka din mon hu che hin pa le lung thu resolution chu ki vet sa chu MH the government of India representative ho chu na he du chu alam ho nyong he them ta chu pan lo de ti pun apan di wale chi fulfill nei bot pun tin a clear tai na a tai to chu government pen bolam chu dung ya chu apan wa yong le commitment je apang di enjoy say pang a chu trong ma chu le government in commitment pe yong le ta san pui ti chu chu resign ul de ki chai ta chu na ale to chu MHA le eso ke ne le ground issue ho ki ti chu ich had George el political the gesai nom two people picture sorry ele sir to ga do ki nom chu government chu sim di ti le e ho approach ai bolte di in na MLA ho in so group ho in tu chanai government a kuna ep pressure kham ai lo ai le ep chi government form don ding chung chang thu hian lang e ho issue to ki relate na hai jong le ep government a kuna ep thu ep na ga ya the din na government and le approachable chu MLA ho bol di chu SO bol hi beta SO chu ka pang de lo ya na SO chu no opinion di wang chu heng ye ai do the chu ai do wa le kyong chun ai chima ma chu ka se chu MLA ho wang mi pi lung de bang a chu ke ho lung de yong a hin apan di wa yong le ka de manu to ki sa ya na ka de manu zia chu chỉ là commitment ham phong chu fa hi nga lo le apan diu kyong ka nom bo ki ti chu mi pi to ki gap le he chu gap sa chan yu ka se ho WhatsApp ba no lo mun se ji ho hu ko hi le ke lo aminu yong thu phata ji diu a phone diu wa aminu yong lengin ji ta wo phone number on di bol x ham z ham y ham alo la mi lem kharam ki ko ya inu no ki se chu mi pi hap na ding tai lo cha dang lo chu mi pi hap ma mi pi su boy di ti na chu mi khat chun idea khat ne ya chu thua he ki che ta nam ngai lu na ji ding la amin yong clear ta ji ding accountable le hi ngai chu tu a thu le mu ngo ko ku ham mong ki thei lo wa che ma ngo na ai cho thu chu i ti kila ding che thu hon mi e su boy e yong e su boy mi pi yong su boy am ha ngo ki khole lu thi mu boy hi mai te sort chu ti le slai ton te ka ga do be nom khat chu enzo ana sei na ki ho na ho chu ground rule thu chu ting le political dialogue ki a chum he ti he na meeting om za na chu political dialogue hi po ye ti he hi chi ka jong hi mi pi hin a ki ho wa he le ipam khat umin te ti hi mi pin expect amazing a hi hi chi ka ong chu them khat ne ga hil chi be le jun kan nom e khat eso ti hi adi ta chu political dialogue nei ne thei de chu aya group ni a ki khan chu khat chu ground issue joint monitoring group in dealable na hi chu kho hi le MHA akona Northeast Joint Secretary in chairable chu na political dialogue hi phale ke mission chairable chu chi hu hi phal kon tripartite political dialogue meeting hi chu lu chunga Guwahati apa chu hi le ek misra hi wanga chu ground na
ikat SO extension ke kai masanga ground issue on ke se camp thu ipyo ke tio chu finalize ball ding chu ikat July pa chu ground issue ho chu chi ha pi ding ti chu ake hetu tha sa na agreement nei na sa chu aya chu modification tampat uma kemu chu hoi lai locate dol dham ti ho na I think tu chunga cam relocation chu khá đi nhiều là relocation đi nhiều lệ government hiện mấy lời lẽ họ cái cả buổi nó lo nó đi ngà muốn họ thằng mắt khéo lít gì chứ ý khéo đi vào lẽ họ disadvantage ngà khát ra cái lo bị chứ cái khéo đi nhiều lệ họ interest à chứ phát na chứ là government những cái long thay à hay là chúng chưa đam này chứ là chưa cho diplomacy na government hiện chỉ proposal là bỏ lại lệ chỉ chuyện lại kem khéo luôn thì là năm phu lâu bị cho proposal chứ cái kiểu hi giờ chút table là gentleman li ta cái kiểu hi à thì mai lệ ai chỉ mi phật khát hin gentleman li ngai pui boxing à cái khát đi cặp đi thì loài một chỗ thì cho political dialogue thấy lâu bị chỗ thì cho chồng chú mi của ham say ông chú clear tại ông WhatsApp cái mi lâu na ai chú ô chú gì chú ai chú cái thêm một chỗ mi bị cho frustrated chú chỉ là hung độ gì Engi sir ken question ken ball chu hi ho base a chu ka ball jong hi in mp in boy in te a he team trading chu ka dei sa ji a chu kain rise ka hen ken question ken ball dan chu WhatsApp ho social media a khat tu se ho chu ho base wang chu hi point in he team pe nang to a kan do be kin nom chu political dialogue he poi tu masanga ki ho na ho chu ground rule thu ki sei na he ti he na clearing ke pa omen aba na hi to hi demand thu wa UT thu a hi EP ET part le ET vel le ki ho na ki the ngam ti sin expect am ai to hi Republic Day 26 January here na chỉ không cái trái lệ chú là cái trái mà đâu là first week February election athum na pam de chu ni ve ta chu SO extension chu September la ki ka here November a meeting khatuma December a uma next year hele Republic Day yo na chú là cái trái ham first week February when ki long cha ki pa me le sir to a hi ka ga do be ki nom khat chu i topic chu to hong ki relate jep hi jong le ho issue ma chu hi en to ai government anat na to dan hi ve na hi jong le ho VV ho ti ta tin VV ho nala ho operation ki ball di ho ti ho hi EPG a ball hi dem ai lo wa ai le ho tung le le a him dan no moving ho hila imacha asiyong ki bolo asiyong ki gelo ti a hi mo hin gal min hin bola ale kinang ti ho mai ne wa ilung ti mo waya si kun lo hi ho an iki het su ke wen ale government mit ve na hi EP I bol hi lo ale to ai gam su mun chum ma operation ho para ho lam kai na en sam rifle ho na to banga operation ki bol ho hi EP su hi lo hinten netiam namudan tu hello wa ai khat village volunteers ipz au maham mai lo na su khel ja o mai chu na ho idi mai lo na su khel chu public ke hello asipai ho yo a casper ho yo a mai thu bona pangu he kati asu khel chu Manipur government chu Manipur mai lai mi te chu ho hello pi chu ho chu reaction bo chu self defense bo chu na chia chu ko ni pisei yong le amon phai tu la kuna Manipur gama ko na ida la je wa ho gam sunga mo me chu retaliation kha he kate mo re hele lam ka hele ka pi hele na de de lam ka le mo re ai chu wa chu ho na mo mi tha lo pi chu amon Manipura Imphal ka ai tha bang wa I bol lo pi chu e hon chu san pur banga chu om ho chu Assam rifle paita escort balls awa dam sela pod do chu e ho chu ahung za mo lam pi ai tin wa e ma rai tha ko na lai chu na wan le ya ki he chu le mon se u khat ko phaya in ho chu phap khari khale na da wa akisu se poi ati chu asu se lo chu in bara suma ade je wa asu se lo ri kate e ho chu na le lam ka chu asu se chu kai tau chu
leveling bol chu history mem chu mang ta han akhang khang ki job kit ta pu te ti nei chu ki job de wang len dia su nga chu ki hoyong government and mail ho self governance pe banga chu ki hoyong pe wa le chun ka pui khang ya ram kha le chun hum kheu te ki mai the wi a hin amon governance nei banga chu on nei lo di wa amon no ya ai lo amon gam su ngam sa banga chu wang chu hi thei te pon te ki ti chu na hi che ho exam do yong lo amon ei dal do ya tu na chun nizam do thei lo di nong ki le ki di khatai am di ki ti chu angol tai lo chu nom lo ti chu angol yong chu mi khat ham ni am bo he ka ti ai chunga cheng do ho to akan adang go si pen chu juna sir government in eho issue deal bol dan hi eho chula galbol la kuna ititi da til phalo lo bola extortion lo le mi that kidnapping bola to banga ki chim chawa yong chi yun yo ki ven na dinga vv nei ho ong chu to hi government of india and a deal dan hi I macha asi yong sei lo si yong bol lo te chu aboi pi pi jeng a phalo te chu don mo mo lo ti to bang hi akimu in na okay enge asim am khat iti tu divert ai ka ka bo do le ni topic chi ki bang ya na sei chu direct ki don bo le e ho la ek ta operation ni ma bo ho president rule sunga he state law and order bil lo chu na direct center and rule chu pr pe na chu nang hele chun ke hele chun SO ho chu category khat hota milam khat chun thala chu license hi lo le government chun amat the chu to vi ho le non su ho chu khat government and head pi lo chu amo ho chun thala chu wal chun chu ho chu operate a ball chu e chu PR sung ya chu le Armed Forces Special Powers Act of na la hi chu cha chu government chu ki dong le ka duty ka ball he ti chu ali ho gela chu he ho he na chu e ho langa bo ball we ti ai chu mấy lời lao bảo vệ thì cái啥chứ tiếng nói họ yang tham khana mat pa den tu ne ki sel le men bar malanga ko na ngom thelo ko na hung jam ho chu phai khon au mo ho he chet den tam tam man we ki ti chu chi wang chu ken verify ka bol thei pu aya chu athua chu dan dung ju ya chu PR sung le Armed Forces Special Powers Act aspa je a chu mấy lời le ko hi le thal choi chu illegal chu hi chi a chu operation ka bol we ti le na ai chu chom na bol now ji chu chu hi chu adi sir ale ji ho chu chu di- ah adi in en to kan do ka het nom pen kan do nom pen so hi chi thu a hi e ho chun galbol dinga thal dom hi pu in ki ven na dinga e that go ho wa ku na ki ven na dinga e dok pau chu e so table a chu se ya i to bang in nei bol un to bang ji a ti a hin ti ho chu SO table chu man cha a government chu convince thei lo ding am lo le het team sa thei lo ding ham ti kai het hem der ki sei na chu 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 ai a chu government chun dan ding ju ya chu chi no ho protection ding chun sipai o me ti hi chu ke ho mo pu ving na ke ho mo ne hi gal om ji a chu vi le non su chun thala choi chu amon accept thei lo chu la accept thei lo chu thi wen lang mang wen ti nai lo wa ke hon na veng na veng se pai ko kwa yu ve cha chu buffer zone ho chu EP condition hi ong le e ho demand mu ka a chu la do thei lo diu amon yang security chu ki khel hel hi ti chu chu le MLA hong chu tabang khana commitment e pe wa government as join diu ong le hai lut lo diu buffer zone lut lo diu UT declare yo masang se a chu tua condition ki khelo ding kiti chu ale chu chu ki hona chu government yong chun dan dong zu a chu thal gin lo na dinga chu alang alang he subside ball board here mi a kina lo na dinga chu buffer zone chu maintain dio chu la se pai chu kwai theng dio ti chu hilang chu mon ka fulfill we ti chu ale chu chung chu na chu VB hita ta non su ta thala choi le chun government chen ba nothing right ani chu na e hon yong government in ke hon ka ven dun he ti wa e veng zo lo wa sai tul pa nga commando hong lu chu chu hon ki phong do chu adu ti le ke hong chun
alo thei lo wa thal chu ko choi di he ki ti chu na ai che actual government chu nga dependent here e hon violate bol le ho chu action la du mail on bol la bol du chu alang alang bol we ti chu ki he here na ai wa chu statistics chu head lo pi chu ko ya ha bol jo ko ya hon bol jo wang cho hele amuna am hon record he hon po do ga lo le na te ka kana lam ka sp pa bang kaung psp pa bang ma chu record ne du chu lai chu do ngai de chu government is fair hinam na aya eho se la operation bol with chu di lo pi chu pai tol singa ha bol le ki ti chu tu ka la ong chun me chila ya iga het nom pen chu table in ei pau chu chil chu man cha tham khat be het team sa the lo ham ti pa chu hin na sir nen se ai le het team lai chu ki se na table chu na ki se ala don but now chu to a se ho chu chu chỉ chú hiện nghe mi pi hiện lăng thal choi ho lăng vi ho nong le chen ai het su ke hiện na thal choi chu dan ke kal he ti chu e banga chu ho chu choi nom vai choi pui ti pa jong chu het sa ti wi ti pa chu hiện se chu na sir ki het sa het jong a het na aya chu lai chu amo hin normal see de je wa he incident ma so lo nga chu hilang chu operation a ball chu na dan chu implement a ball go do chu alanga langa he thalagen lo na dinga chu choi la mo chu government dan jung ju ya chika ball he ati chu ai wa nga chu e hon ki sei chu a het ki het sa chung chu na chu government chun state government chun violation a ball pai chu sai to la chi ti da na commando ho lut sa lam na pr sung yong chu ki po do be na lai this incident so do zu ya ki pa omen to bana khain do num ki chu sir to hi idin munu hi nam din munu hi ve na ai le politics chi dan ti dia in sa in lang ho to i relation no hi a hoi hi be zingen e che mi pi nu nau cha pang yan lang koi jong le lung ling law ma zingen hi chi thu a hi gal na ki pa ti lu chuni ho so ina hla samu bin i pi khut choi lang hian lang i pi lang nong le jin hla samu bin to a hi mi tam zo mit ve na hi huinun dan ti talen front ni hi nei the ding din mun na hin ji in khat ve le sang ta hin phaji in chi chung chang to ai pi ngai dan na ne yan pi mu dan na ne yan civil society organization on ke wa na langa langa chule mha ayong chu ki po do government nang chun he na government nang chun xyz spell out the wa chu pan la na chu uma chu chi sub site sa te de ti ya na chua he that a conclusion chu hi la ya a process wang chu chi pe chu had ma bang wa chu chi kaung pilalam ka lifeline na tharam wai phe oi lai well na chua ZUF council group ti ho boina sim wa mi chi thei lo ma hi ka pe ai chu ku ZUF chu non su yong ya chu la ki zata na mail ho na a support do chi valley to kinai ho put hilam ho na ho mail ho to kinai ho mo pang phong wa ho ki mail ting no ngin ting no en a khon lut sa na di ta na cho chu center na head na de blang ka se wa CSO ho yang kyo mi ti chu ka head na su tu ma ding chu mi ki pe na chu i thiam khanen sir chi hi unevitable to bang a hi in ape tu pe nen su hoi jong le imminent to bang a hi na i ti ham khat le hong su pai jing thei to bang din mun hi e ho jong ki lung dam lo ama hong i chung wa lung dam lo to bang a hi in chi hi che to bang chun front ni chu ki nei ding to bang in hum ta le mi bang khanen predictable dana chun e ho adinga state khana zat thumum khoma zat ni in zat kha buk ki ti chi ho politics a chu e ho chu standpoint hoi zo ding hi ti lo yong o men chi nang ma experience tung ju ya namu dan nangai dan i to
lai chu vel se kip te ka chen te sa kati dan chu front ni in hiang teo khatte to jong hin hiang ki gal ta ve ai le a result ding chu i pi ham ti le e ho chu aphalo mong mong hi di vem ji a chu zat thum la ani te ni chu tong ki tu the lo ti dan hi dem ai lo wa ai le e ho chu e chum bol mong mong o e ho ading in apha zo dem government mit mu ading chun na mh mit mu ding chun lungsi da ki chan zo en politics chu ahing zo dem ti nang man na experience dung zuya zo nangai dan namu dan ito bangam atua khat nam neighbor ho na alang alang te ni chu mai le pum pi lo le khalang ho pum pi pang khom la at the yong lo pi chu ating hang langa ho chu he le group khat faction khat na bol he kate a faction ki thopi chu mai le society la group kan ki thopi na group ni ki thopi chi chu ya ala government in head chu al e ho mo no mlo chu chu ach he thema ala e si ho chuna besu sir group khat nen hian lang anam pum pi hi lo group khat hi zong la e ho again the yu zo lam pi ha sa tai ki sim thu pen yong chu nuk ta iman cha the lo chu chi thu hong hi I table wa chu sei the lo ham ama hon aki event sei pi the lo ham chu ba aki sei in e ho i mo po ve e ho chu nang do ta le e ho chu lung se chang o ve ka ti chu e chu ho ne mo nei nei lo pi chu chu lai ai le sir lam kai khat ni na le tu chana na experience dung zu ya hi ep epg a hi I chen khom piu zat te ni milong te le me te ten e hi ti mu da wa e ti mu si jing oi dan I phat lo ji oi da mai lo wa ai le e ho a I du chat o chat na anei khan he dem nang ma ngai dan chu le bai ta don bu the ana history ang uma a tu pha jang uma a future yang thang pha ma chu a history chu le ho yang chen khom pi ho to dam se la ani ki chen khom jing lo chu na bo na no ji chu e ho di lo na pha jang no am ho di lo ji a yong chi chu khat he a mai le chu le khang khang a ki ken khalo ya tu chu nga bi rain government a bo cha ma any pegel ha mai te bet da wa ha pa na pan le mai le ta ga su lo he kate ma sanga chu mai le ta ki boy khalo chu he ho chu chu boy ta chu al to chu a current situation chu chi bi rain ji he di chu ai le tua eipeh te le a future a chu e ho hi Manipur map kui vet le alaya hi mai le chenga concentric circle ai vet alai bullseye ku mai le cheng next ringa ko ho lang pi a chu le outer ringa ha lang pi chu na ga chu e ho hi alaya pa ko sandwich hi chu ala naga langa ang chu ikhet them pi lo phep khan anom da ya ai lo le ho ai vet da na lai phep khan da ya amo chun tua mai le te ki boi wa mai le la phep khat to kheu the la hung pang khom wa hin ta chu na ala tua ai ta lo na chu a mai le te ga li nei ju chu le a pasa se dinga chu ding hang la ho chu masangai ni khet hil pi ho long dam lo lai chỉ tên thì advantage là lâu chứ lúc han chỉ uyong hình tin ấy vật đã chỉ uyong hình tin alang hana chu igamu uyong amon ke hoa he ti nào mấy thế những hoa gam du sa chỉ aga la bol ho chu ung ki pa na le ho chu iwang sit now here I want to government to head chu right chu gam la go chu akoya hele district dung zu ai ve ki chi sa mai chu ade de ho gam chu I house ho pu pa te khanga anom demarcation ho chu gam right jong British ten ana pe ho so ke chu ala tu na chu ho idi now chu e ho gam house on right ane na bo chu thu mo chu koi ma ki chu lo pi chu na me lo hen e ho gam du cha du ya mo gam ki dei poi ke te chu le ho ni ma cha hai me la ko ne thu mo lo pi chu amo pi the yo mo lo pi chu I thu mo hi center ko na chu che center te ho relation he apart je a political dialogue ma chu ai a chu government chun dan tu ya state government ang chu PR su nga chu
to nga pan panga chu na ala tua chu mấy lệ họ chu relations to dinga chu center chu e hon center na su to ding dan chu ke ho demand pa ni pe na chỉ vào chu ka bet pha do le ke ho chu ka lu da men tel chu le ai ti nyong mấy ho ka ga phai to ka ga sat ka po ge ka ga te ka po ge amo ne te phal ka ki ve no hi al e ho ki di e chu center ma ya chu ne tips na hi mo na lu pi chu Sir, thing to lang so chen from pure so le mi abon no hi lo wanga phap khat chun e ho against chu advantage la na me le phap khat thing no na kwan te pe to ki wo mai ta ya ka ho se lung dam lo je chu la gam ma hu ki ho gam he ti chu chi group na ai cho cho ki hal le chen ni ho chu sandwich mai hi le a lai ta e mo le just to so ya ai wanga chu a government chu uma chu security for central security force uma chu chia chu henge wang se na incident chu mình ten ta mình be khat mai thei ai wang chu government chu ke ho kin he pui ta ki dal se le di chu hoi na chu koi koi ang government chu na adan lu di ana atua lifeline e kha yong ho kaung pila lam ka ki ka ho government het chu iti an deal du ham chu na amon ang phong lo la yo ngaya chu in the meantime ho chu ki veng tho he ka te na a civil society ho ta ho civil society on ki ho cha chu phat chu anom chu he lo aya chu koi man don lo wa koi lo pi chu eso nang panala civil society nang panala hey ho hey sir government hey ho hey gal de hi puven min hin bol khum ji ting le bo gal i bol jilu i do thona la yo hen na che gal nei sit le hen gam hi ti ham khat hi mi khuna pai ji in kinung la the lovin 93 gal in zong gam len ta a district tampi a gam len ta zong ina thla su ben che ho hi table la ho dialogue table la chu che ho hi namin pha ji ba mai lo le tua hang pia tua mei te gala zong hi zanam khai thla su ki ne hen hai che ho hi no mấy thế ga lại thà số chú chẳng phải hiểu về tao cái settlement muốn là bonds get demarcation cho ông sai à na chứ chú cái hòn gal sa đôi cái lẻ lỗ điều lỗ bây giờ government đàn từng giờ government mỏ phụ na chứ họ cầm chú thâu thâu đấy chứ phát chú lút na bé ta chú chú mấy lấy chú tập bằng cái hạt sao bên lăng cái họ sang hạt giờ mấy thế ưu tiên nghe âm họ thà cho bol thấy đế lỗ điều chứ thính lang gam lang pa chú hay là wang chun iti kêu điều hom kẹp bồi na lại chú mình coi từ đi leo hen khát về bola ni chú bỏ lòng chú hạ thính lang gam pa chú ni khát lấy kêu theo lại thính lang mi chế chế với bất thiên hồi ông cái bằng hay hay lang future chú iti đi lòng chú mình coi được tí áp hạ chú cái luôn tí mấy lời tôi bảo chú ni yết hiong lệ amo chú mình vào hôm nay thà chỉ mình để tí ya na hay lang pa chú hay lệ political demand he imu phadu le chun settle thâu thâu de chu e che hon e hat we hat lo ji wa ikile la di lo wa dan dong ju central government a hi sa ding a hi si a chu na sir ki pa min a chai a question a chai na dingen anjo ka do khat clear ka sa be lo kharo men si khat be nin repeat pe ki lesson ka no min chi chu e khat government MHA ko na ito bang pressure uma aywan lungthu thum ho meeting ang lo na chu athu khat te ding a hin na government ako na SO group ho lang MLA group ho jong le EP to bang pressure ham ai lo EP thu uma na ho chu to bang sin meeting na bol wa to bang decision chu na la ham ti chu tham khat nei ga se bi kin akibolo na je chu ni chu pi zo chu te mai ta nge dan dong ju chu
PR parun ki chai the government and form a bonding to constitutional duties to hichi a ball go je to ikho khat chito ki saya to mi pi yong anjon sei ba to agel dan chum til het dan chum hi ya to hichi issue a he go to lung to jun ki sei to government in yong response ka mu de immune yong lung ling lau ta lo ting na कोई मन में पीएल हम को पोए कोई मन एमएलए मिनिस्टर दे ना चुन मी पी हम इंतन अमा चीने यों की बॉल पोंते ती फट न दिंगा चुला गवर्नमेंट को माचु क्यों यों सिविलाइज के हिवन के एमएलए हो इलेक्टेड हिवन कॉन्स्टिट्यूशन दुंग जुया फॉर्मेशन न बॉल दिउ ला क्यों कंडीशन ची ही ती सही न दिंगा चु की बॉल है चु government ako na chu na zaw nga hi hello le ito mga ino mga IT chu imatsa directive ang di lo hin na sir lo hi le formation न बॉल दिउ चुन एमएलए हो चु सो मिने जो चु automatic is चुला चु government Chituna government formed heti la de tu achu BJP number ne ucho BJP member achu obligated chula party achu a government government ki chese form cha di ti le ama ho chu MLA a hi na lai ji wa cha duty cha hi jing ti chu na ni alo thailo achu okay participate abol di ucho ai achu abol thailo di wala ji chu seu nga chu na ai la tu chunga chu participate kabol lo di he ti thailo pi chu se chu kabol diu ahin chinei fulfill pe lo lawang kabol lo diu he ti chu CSO chun MLA hi lo ya chu pan lo diu ti chu na imi MLA chu pang hi han ti chu asai the chu aya chu MLA central koma party government formation nga chu hichi language ma chu ama ho power kitil le asai ru ta chu hichi nei bol pe lo kapan diu tu ti lo kapan lo diu he ti mi pi sei to MLA sei chu ki bang ta chu la ai ki pa me sir a chai na in EPT EP EP EPT I hold on diu ham ti khat dong chu message khat nei bol pi lesson kanomen EP concluding remarks to banga EP na sei num I tu cover lo chu message no mo Điều chứ. Tôi chú ikat san ne chú tu chú. Ade de IDP ho relief camp am ho de la. Ngam the chú. Ai ya chú part sit lai ta chú. Government and table la EQ. Ga sei dinga 92 le 95 ki ka 97 ki ka ibo ye wa chú. E ho table ki lung lo chú. Ki lu thei lo chú. Na I si memorandum ho ki pe abo ki pe government asim hasim la ki hello chu tu choi le table issue chu ki puto government ngan sin ne ki kheu chu chu ai le chun table chu thil he ki chai de ya ki chai na ding basis chu process chu chi al he process chu reinforce ball ngai chu reinforce ball ti ham SO hole mi pile mi pi ki civil society mo pune na direct chule elected member ho cho ke utu jinga hichi chu uma chu long thu ayong chu apila chun ipang khom we iding khom we ti pa chu demonstrate bol chu hichi tai lo chu government ke kheu na wa tha ipi ben diu dang hi lo chu hichi se ang chu phata sai ki tu wa hele a thu chu di a thu di na chung cho na chu I demand of constitutional chu e ho ilung halo wa ilungu I helo wa manipura le lu ding ti ho ige lo wa compromise body lo wang chu ni demand of imu lo di I demand pa we legitimate in constitution dong zu ayong e ho experience ang he so na gan the na experience 2023 akone to ho je wa chu along thelo wa constitutional safeguard thum pa ki mutai tai de hiti chu kita asana ki pang chu chiwa chu hichi din mun chu I khel lo di chu I khel ni lo chu na ki chai di tu sana chu so ki khel di lo CSO ang ki khel di lo MLA ang ki khel di lo pi chu
more formation government na happen wale nam betre bolu etiu chu condition umlovin lutele wangsu nam betre condition o ma government na pompe alu le chun ami pide sila the demand ne pe lo kalu kapan di he constitutional obligation to fulfill ka bol di heti chu adi sila ami hin to ha gen mo he ministerial birthday ji hama chu MP movement he petre bol di heti chu kui ham si bol ngam ding chu sei timo kui elected member chu bol ngam dam bol ngam chu koi dok te ipj a bol dam a bol he li khat chu a bol chu aki chai ta chu na sei yong ai pui ke ato chu gin mo a thil se bol chu phalo chu thil se ti chu action la chu tamang hana eso yong chun betri an bol chun adi mol chun chu action la thi chu la cs yong betri bol chun action la thi chu la mln yong betri bol la thi chu ato chot le he la tu gin mo se at ki gi na in ho chu kha khan de ti ga he thim du mai tin a ke experience an ti nei dol chun mle le cso le so hi chi bol ding chu kam mu lu pi chu ding ang ka gin cha lu pi chu anom kha la wang chun ke ka mo hin tin lu pi chu ke ka ta chana pangan se chia chu ai pa hi ho lu ti ve ti chuleh whatsapp ma ho ho na chi dung zui khon pa ne si ne bol po te ti chu ki vai la na ti dam na chu ka sei no me ken ga sei beleng sir mi pi na dei dan chu ml ho chu manipura government sim na chun pum zawin zaw da lew na mong da lew chi chu mi pi na dei dan ne wanga chu mla ho chu obligation nei mla ahina lai ji wa chu government ki sim ningai le ma ho chu azaw diu chu ti de ha alo thelo khat dan noya ot taking ne hi ji wa chu zaw diu hin azau te yonga in hizong le ji chu mi pi in azau dio de lu ama na azau dio nup lu ji wa chu ut in i tuk pau chu hi chi chu ne fulfill pi dio wa hele tu tam songa he ne fulfill pi dio la ka zau dio ti chu chi chu await zo en a hoi zo en na hi chi chu hoi ta phate cha igel tu chena analyze bola hi le a target pa chu ki muthin hi chi ka chu hi chan ge tu nu wa lam kai ho hin koi hin iki zo hle mu wa iki gin mo tu na diu zong chu sam ta pon tin aji chu pathin ho zong hin alai chu ben hi chan ge din mu no wa zong mi pi le lam kai ke ka ki lep le na lai wa ai le chu ki chai chu hi di ben chi chu zong hi nan tin zong pon de tiong ata sanen so one last question ka do nom chu first meeting a chun current policy to a government current policy ahen UT new UT creation ding a umpoye anati win ina don but now chuna le tu chana he ben ai le dia critics ki bol khat chi pham ti le current policy a chu manipur integrity ke allowing hi ki ti chu current policy hin chi ji a chu UT tha si ma ding chum lo hi ki ti chu an he khale yo oi ta loading ham ti jong he critics ki bol o men nai chi tu en chom chakhat nei ga se pi te mo policy ku ti chu permanent hello pi chu tu hin che policy chu poi ti ya na e ho de ya chu di dol he chu iti kum ni walta che policy chu lo ham I demand yong ke pelu tai bola che policy chu lo ham na iti u le di ai chu di yong di ai chu ki se ai chu na demand ke pelu ta iti da na policy lo nei ti pe ham na ai chi chom hong ki phalamu wa ki sei pe lo wa ki sei lo wa nga chu ti chi a chu policy hi yong le na demand issue pa chu UT ti pa chu I pham component tho chu cho chu homework done in ball pan tao te ti chu ki ball ta chu November first a chu general a ki wa December a chu a main focus chu gam he chu na land rights I pe ham
he cho chu hoi ta discussion ki bola additional memorandum ki submit ne chu kyo house ki wai pu ke ka gamu he right ownership right kan hi na ta hoi ta ki pelu ne chu ko tam nyong tam ta material bola so ki pelu ne chu next chi tu la ki chai lo le February hong ding pa hi forest tu ki sei de chu cho essential components of UT chu ale ho chen UT with legislature thum wa he le chen six schedule long ai lo ta chu ho de la ta kan six schedule thum ko UT ne wa legislature ne lo si chu Pondusiri ko ni bola amo ala mo ki po ham ki po the ham UT here legislature ne wo chu he mo da la ko han ni thum ya legislature ne pa chen dan chu ni ki siem bi ta su la tu le six schedule tu ngai ta lo chu government a pe nom le ho lo a pe yong le megala yong six schedule ne pe me zo no ne chu a chi ho chu to the government six schedule he extend ka bol nom po ti yong le legislature pe le sun a thenga ta chu ti a chi demand of UT with legislature ki ti a ki pa ngai kichi sele sir ki pa omen na phat man tam ta ne hin pi wa the bridge sa mi pi ho mi pi te apoin a phat cha su hlam jing ninga I to bang din mun hian lang I to bang phat e jong le na willingness pa he lam kai khat ne na lo ling ti chu ke ma personal in jong kap phong do no men na chung avelen ke pa tu khen sen pathinen phathine bu lang tam thina na pentin ma ba na nam mi pi te adinga na to na jong ton jom jing in lang pathinen lo rin na eipeh han ti chu a chain wai la na ga se thank you sir ole pa me okay sir thank you so much